Dobar dan svima i dobrodošli u još jedan MS TV podcast. Danas razgovaramo o problemima sa kognicijom i pamćenjem zapravo. Naime, to je učestali problem kod multiple skleroze, a sve o tom problemu, kako se nositi sa njim, kako si olakšati život, pričat ćemo sa današnjom gošćom, profesoricom, doktoricom Vanjom Bašić-Kes. Vanja Bašić-Kes naša je dobro znana gošća i suradnica. Evo, još jednom vas lijepo pozdravljam. Hvala vam što ste došli. Evo, dobar dan vama i svima koji će nas gledati. Pozdrav svim MS pacijentima, članovima njihovih obitelji, njihovim prijateljima. Znam da su mnogi moji poznati koji nemaju bolest, ali rado prate i vaše objave koje su stvarno, mislim, jedan veliki doprinos za sve MS pacijente. Nažalost, temu ste izabrali koja nije jednostavna ni bolesnicima, oboljelim od multiple skleroze, ali vjerujte ni nama, neurolozima koji to liječimo. Pa evo, zahvaljujem se kao prvo na pohvali za naš rad. A prvo pitanje, evo nekako krenut ćemo od toga što su zapravo najčešće poteškoće kod multiple skleroze što se tiče kognicije. Da. Dakle, prvo u biti što je kognicija, na koji način mi to definiramo. Dakle, to je jedan viša razina svijesti, viša razina mozga, gdje funkcija mozga koja u biti odnosi se na tu jednu pažnju, odnosi se na pamćenje, memoriju, koja svi dobro znamo da kod MS bolesnika može biti u određenoj mjeri ili u blagom, a kod nekih i u težem obliku poremećena. Naime, prema nekim procjenama od 45, a ponekad do 70% bolesnika oboljelih od multiple skleroze ima nekih od oblika kognitivnih poremećaja. Kao što sam rekla, mogu biti od blagih do jače izraženih. U čemu se oni sastoje? Pa to je recimo najčešće što nama bolesnici kažu da imaju smetnju pažnje, smetnju koncentracije, da imaju problem sa pamćenjem, da imaju problem u razlučivanju određenih stvari. Dakle, često vam pacijent kaže da ne može dvije paralelne radnje razmišljati o dvije paralelne radnje, odnosno da se mora skoncentrirati na jednu stvar, pa nakon toga na drugu stvar, pa onda kad sluša razgovor, teško mu je povezati svaku riječ i skoncentrirati se na taj razgovor. I ono što ljudi često brkaju, upravo taj intelekt kod MS bolesnika koji je na sreću stvarno jako dugo sačuvan i intelekt se ne povezuje s tim. Međutim, sve te pod navodnicima nevidljive simptome vi često nećete na prvi pogled otkriti. Ako vam dođe MS pacijentica, mlada djevojka, mlada žena koja je dotjerana, sređena, koja je obrazovana, čak i ne treba biti obrazovana, ali u današnje doba je i teško procijeniti, ljudi se lijepo izražavaju, a onda kad ideš malo dublje s njima razgovarati, onda vidiš da imaju smetnje. Ja uvijek pričam već ne znam koliko o te svojoj jednoj pacijentici koja je radila u banci, koja je nažalost odgovoran, ozbiljan posao i koja je imala upravo ta smetnju koncentracije. Njen je najveći strah bio kako će nekoga uvjeriti da ona to više ne može odrađivati, da se ona ne može skoncentrirati na brojke, na slova, da ona jednostavno još u toku dana kad krene ujutro raditi nešto može, međutim kako dan odmeće ona to više ne može. I često čujete MS pacijente da kaže ok, ja mogu funkcionirati nekako 4 sata, ali dalje jednostavno ne mogu. Dakle, sve je to kognicija. Kako je pacijentica prebrodila to? Da li je rekla poslodavcu kako je dalje tekao tijek? Dakle, kao prvo, znači uvijek mi neurolozi nažalost nemamo puno mogućnosti, odnosno vrijeme nam ne dopušta, pogotovo sad u doba covida, da mi procjenjujemo nečiju kogniciju. Tu često trebaju psihološki testovi. Dakle, druga stvar kad je to jasno izraženo, ali kad govorimo o blažim oblicima, dakle, prvo kad se postavi sumnja, treba se izdijagnosticirati i sad trebaš uvjeriti i poslodavca da je to posao koji je... Šta se sad onda dešava? Kao što se desilo i toj mladoj ženi, nažalost, ostala bez posla.
Dakle, to je rezime svega toga. Mi još uvijek, koliko god, dugi niz godina borimo se da se ta kognicija, pa to ona još uopće nije u IDSS-u skoro. Vi ne možete procjenjivati ako neko ima kognitivne smetnje, vi njega uopće ne možete bodovati prema IDSS ljestvici. Ne možete njegovo napredovanje, ne možete kognitivne relapse. Iako se mi neurolozi dugi niz godina trudimo i da poboljšamo dijagnostičke metode i da to uvrstimo, još uvijek ja bojim se da nismo postigli zadovoljavajuće. Iako mi sve više, kažem zadnjih par godina, sve više upravo pričamo o tim kognitivnim promjenama i nastojimo osvijestiti važnost i dijagnostike, a i terapije liječenja. A imate li možda neku osobnu profesionalnu procjenu koliko su česti problemi sa kognicijom kod oboljelih od multiple skleroze? Pa ovo što kažem prema procjeni od 45 do 70% pacijenata. I sad ovisi i koja je dobna skupina, kod mlađih, kod starije. Ono što ja češće primjećujem da je upravo kad pacijenti su u početku bolesti, kada imaju, kad je bolest jako aktivna, kad su jake demilinizacijske lezije, kada je dakle ta aktivnost prisutna i kad su relapsi, onda pacijenti su puno zbunjeniji, imaju tu konfuziju, nesigurnost. Nekako kako bolest napreduje, kako im damo terapiju, kako se počnu privikavati, ja imam dojam da nekako i ta kognicija bude bolja. Međutim, onda opet imamo fazu kako nam pacijenti stare, kako se razvija atrofija mozga, kako se dolazi i te neurodegenerativne faze. Opet počinje taj proces kad slabije pamte, slabije se koncentriraju. Opet je to sad ta životna dob koja inače ide u staroj životnoj dobi, takve smetnje se dešavaju, a pogotovo kod MS pacijenata puno brže. A da li postoje možda neki dodatni faktori koji uzrokuju probleme sa kognicijom? Upravo to je dobro pitanje. Naime, to nije samo zbog propadanja moždane ovojnice, demjelinizacije, to nije samo zbog atrofije mozga koja doprinosi tome, nego upravo kod MS bolesnika koja je često prisutna depresija, anksioznost, strahovi, nesanice. MS pacijenti često ne spavaju. Zatim trpe često bolove, imaju glavobolje. Vidjela sam da ste imali jako lijepe webinar o povezanosti migrene i MS pacijenata koja je recimo često prisutna, ali i razni drugi bolovi koji onda doprinose da pacijenti su manje skoncentrirani, tako da uz samu prirodu bolesti koja dovodi do kognitivnih promjena, onda još i ove popratne stvari, ako se ne prepoznaju, ako se ne liječe, a da ne pričam gubitak posla, gubitak familije, problemi, socijalni problemi, sve to doprinosi da njihovo stanje bude sve gore i gore. Da li postoji nekakva istraživanja, da li postoje koje se bave upravo gubitkom pamćenja kod multiple skleroze? Ima jako puno istraživanja i u svim novim kliničkim studijama su procjena kognitivnih testova je izuzetno važna. Zašto? Zato što ono što kažem, prijašnji testovi prije 20-25 godina, dakle sadašnja imunomodulatorna terapija, nije se bazirala na tome da se prate kako ti lijekovi djeluju na kognitivno stanje. Međutim, novi lijekovi, jači lijekovi, svi su de facto rađena je procjena kognitivnih faktora, tako da jako se vodi računa o tome kako novi lijekovi djeluje na sprječavanje atrofije mozga, jer upravo djelujući na to da spriječimo atrofiju mozga, mi možemo i na neki način odgoditi i te kognitivne promjene koje očekujemo kod MS pacijenata. A kako zapravo izgleda dijagnostika kognitivnih poteškoća kod multiple skleroze? Kao što vidite, dakle, to je jedan poprilično skliski teren u kojem ne može sam neurolog raditi procjenu, nego mi često koristimo naše kolege psihologe, psihijatre. Mi neurolozi imamo i već kognitivno evocirane potencijale, postoje čitava baterija tih testova koje mi koristimo. Međutim, ja uvijek sam sklonija tome da uključim psihologa, da mi verificira i da vidimo nekako u zajedničkoj suradnji na koji način i mi imamo
u okviru našeg MS centra Sestre milosrdnice imamo psihologa, a mislim da i drugi centri ili imaju ili se spremaju za to da se napravi procjena i da se vidi što se može s pacijentom napraviti. Zapravo sve to na tragu jednog multidisciplinarnog pristupa. Apsolutno, o čemu stalno pričamo. MS centri, ne može samo neurolog biti, u MS centru mora biti i psiholog, i psihijatar, i reumatolog, neuroradiolog, tako da medicinske sestre. Da li postoje možda neki lijekovi koje mogu liječiti probleme sa kognicijom? Ključno je da bolesnici sa MS-om se liječe. Znači, postoji imunomodulatorna, imunosupresivna terapija i već dugi niz godina ja znam da imamo jako puno naših pacijenata. I danas me zove jedna pacijentica koja je boluje od 2012. godine. Danas je pogoršanje, pa bi baš moli da napravi magnetsku rezonancu. Ne rješava magnetska rezonanca MS, ne rješavaju dijagnostike MS. Nažalost, mi nemamo izlječenje MS-a, ali imamo adekvatnu terapiju koja može držati bolest pod kontrolom. Znači, ako ćemo dovoljno rano dijagnosticirati bolest, dovoljno rano dati određenu terapiju, dovoljno rano promijeniti switcha terapiju ako ta prva linija nije odgovarajuća, onda ćemo u velikog postotka pacijenata ispriječiti kognitivno propadanje. Nažalost, sama priroda bolesti je takva da u određenog postotka pacijenta će se dešavati i neurodegeneracija i atrofija mozga i nećemo u potpunosti spriječiti kognitivno propadanje, ali mislim da je ako odgodimo za 5 ili 10 godina da je to velika stvar za nekog koji je radno aktivan da se ta kognicija odgodi. Što se tiče, vjerojatno ste me htjeli pitati i za specifične lijekove, dakle, poremećaj pamćenja koje mi recimo imamo kod Alzheimerove bolesti, pa ljudi često rade paralelu. Međutim, pokazalo se da ti lijekovi nisu, nažalost, učinkoviti kod MS pacijenata. Puno učinkovitije je ono što pacijent može raditi na sebi. Dakle, razne vježbe, kognitivna rehabilitacija, dakle, čim se primijete prvi simptomi, dakle, uvijek to pacijent najbolje na sebi, onda se prilagoditi. Ili pacijent imati si bilježnicu ili mobitel u kojoj će se upisivati stvari koje treba obaviti za taj dan. Ako ima problem sa shvaćanjem sugovornika, onda reći sugovorniku, gledaj, vi meni prebrzo pričate, dajte malo usporite. Onda jedna od caka je recimo, ako imate nekakav zahtjevan kognitivni problem koji trebate riješiti, to ne treba raditi popodne ili navečer. Onda se to radi ujutro. Ja imam puno mladih studenata koji imaju problem sa učenjem. Onda im kažem, digni se ranije, kad si svježiji, onda si to odradi. Nakon toga se odmori. Pola sata, sat vremena, odmori se, pojedi, prošeći se po svežem zraku. Nakon toga nastavi, pa će ti biti lakše. Prema tome, sve su to nekakve stvari koje pomažu rješavanje križaljke i to je način na koji možemo pomoći sebi i odgoditi. To je zapravo jedno novo područje gdje bi trebalo zapravo više educirati pacijente uopće i kako da objasne drugim ljudima, poznanicima obitelji da možda treba nekad stati. Upravo to je. To bude često i problem u familiji. Da. Kao on mene ne čuje, on mene neće čuti, a u biti on ima proces procesuiranja, jer tu je u stvari to apstraktno mišljenje. MS pacijenti sa kognitivnim problemima imaju problem u računanju, imaju problem u apstraktnom razmišljanju, u egzekutivnim tim funkcijama. Dakle, da dobije zadatak, on ga ne zna izvršiti. Sve su to dijelovi tog kognitivnog poremećaja koji, ako se ne baviš tim, ako ti nije to blisko područje, pa ne možeš ni pitati tog svog pacijenta. Dakle, ne očekujemo sad od nekog neurologa koji se ne bavi striktno MS, da će baš sve te probleme znati dijagnosticirati. I onda ako taj pacijent još ne ukaže svom liječniku na te probleme, pa u tih nekoliko minuta, 10-15 minuta, 20 minuta ne stigne se baš obraditi sve, a da ne pričam sad u doba kad obavljamo telefonom, ako ne gledam svog pacijenta u oči, teško je, ako ne vidim svu tu njegovu tugu i ne znam da ga nešto muči, kako, ako mi on ne kaže kako da to kaže. Znam. Da li neka imunomodulacijska terapija štetno djeluje na kogniciju? Pa gledajte, svaka terapija ima svoje i pozitivne i negativne strane. Ono što je ipak znanost pokazala da terapija
imunomodulatorna, imunosupresivna, djeluje u odgađanju kognitivnih promjena. Nema terapija koje bi same po sebi djelovale štetno na kognitivne promjene. Da li iz vašeg velikog iskustva imate neke praktične savjete za osobe s MS-om? Kako da se nose, osim vježbe koje ste spomenuli, križaljki? Da li imate neke praktične savjete koje ne mogu upotrebljavati redovno u svakodnevnom životu, osobito sada kad zbog pandemije i korona ne mogu biti toliko informirani u kontaktu sa svojim neurologom? Mi neurolozi moramo im na neki način biti dostupni. Naravno da im imamo svoje limite, da smo ljudi, da imamo i svoje obitelji, familije, da moramo i taj dio, dakle, ne možemo biti baš 24 sata dostupni, ali mislim da zahvaljujući tehnologiji možemo i upravo zbog toga i nastojimo što više prenijeti znanja i ja i moje kolege. Nekad mi se čini da je i previše, ali s druge strane mislim da je dobro, iako imamo i kritičara brojnih, ali mislim, kome se ne sluša ne treba slušati, ko hoće će poslušati, uvijek ima kritičara. Da. Ali mislim da je dobro da se znanje prenosi i da neke stvari možemo prodiskutirati. Ja bih za sve svoje pacijente rekla da ovo su jako teški trenuci, ne samo za MS bolesnike, nego za cijelo društvo. Dakle, mi smo od 3. mjeseca de facto u jednom izvanrednoj situaciji gdje je ograničeno druženje, gdje je ograničeno kretanje na neki način, jer ne samo da ti neko brani, nego i sam sebi braniš, sam sebi se postave barijere. Nesigurno vrijeme, neizvjesna budućnost. Dakle, na koji način sad reći, gle, vi sad budete veseli, razdragani, kako da budeš. Ali opet u svemu tome moramo znati da sve u životu su mijene, tako i ovo. Ružne stvari, uvijek iza ružnog dana dolazi lijep dan, iza noći dolazi dan. Ja se nadam da ćemo mi to prebroditi na taj način da ćemo se možda u tim situacijama, kako god nam nešto bilo loše, naći nekakav motiv, način kako izići iz ovog perioda, a kako su mi to pacijenti moji s kojima razgovaram, na koji način podnose tu izoliranost da ne dolaze. Puno njih se posvetilo nekakvim hobijima, recimo ili izrađuju određene predmete ukrasne, što im je jako dobro za njihovu i motoriku i za njihovo razmišljanje. Neki su počeli pisati. Ja sam svojim pacijentima savjetovala da počnu pisati dnevnik. Kako su proveli, recimo, idealno je da neko piše dnevnik tijekom ovog perioda kako sam proživio ovu koronu sa MS-om. MS pacijenti su inače kreativni. Moja jedna pacijentica i dobro poznata i široj javnosti bavi se fitnessom, pa onda padne isto u krizu i onda kažem, gle, u tim trenucima pojačajte to, budite online ljudima, pokažite, možeš ispred laptopa biti pa vježbati, pa davajte jedan drugom snagu, pa se nekako preko Zooma udružite pa podijelite, napravite nekakvu kavu preko Zooma. Na taj način se družite. Neke savjete sad da bi rekla da ćemo jednostavno proći, mislim da niko ne može dati, da bi to bilo... Nije primjereno sad govoriti, eto vidiš, budimo presretni, nismo sretni, ali tako nam je svima, pa ćemo se svi, nadam se, zajedno izboriti i dočekat proljeće u nekakvoj svjetlijoj perspektivi. Pa gledajte, ja mislim da će makar doći proljeće pa ćemo moći izići van. Ovo nas je sad zbilo nas je u te kuće. Iako smo puno puta čuli od naših članova da njima izolacija nije ništa novo. Tako da su oni ovaj proces samoizolacije, izolacije, lockdowna zapravo možda čak i bolje prebrodili nego... Samo uvijek kad govorimo o MS-u, onda postoje različiti kategorije MS pacijenata. Vama često se javljaju vaši MS pacijenti koji su nažalost nepokretni, koji su možda već i stariji, ali MS su i mladi pacijenti koji su studenti, koji su učenici srednje škole, koje su mlade mame sa djecom koje ne mogu izići. Dakle, puno je tih pacijenata koji nisu bili baš vezani za doma, nego su bili aktivni, a kod MS-a je izuzetno važna ta aktivnost. Tako da ja mislim da treba nastaviti dalje.
hodati, pješačiti, baviti se sportom, baviti se sobom. Što više, što kvalitetnije jesti namirnice bogate vitaminima, uzimati D vitamin koji se pokazao ne samo kod MS bolesnika, nego i kod svih drugih pacijenata, kod autoimunih bolesti, a pogotovo sad kod covida, D vitamin se treba uzimati stvarno redovito. Tako da, evo, na taj način nekako i razmjenjivati iskustva. Vi ste, koliko uvijek čujem, ste im na raspolaganju za nekakve socijalne teme, društvene teme. Da. I uvijek mi pacijenti kažu... Primijetili smo mlade snage, mlade osobe s MS-om koje žele što više se uključiti u rad udruga i saveza. Pa mislim da im je to, gledajte, ali ja to stalno godinama govorim, da je to barijera. Ti kad se uključiš, ti s tim sam sebi priznaješ ja imam MS. Međutim, nama se sada desilo, mi smo nekad imali period kad nije bila terapija moguća 2 godine, da su oni sami sebi još uvjeravali ja nemam MS. Ovdje sad se brzo suoče s tim. Oni u roku od mjesec dana dobivaju dijagnozu, dobivaju terapiju. Dakle, to je ta jedna nova faza i u MS-u koju, zahvaljujući čemu će vam se i mlađi pacijenti obraćati, jer mislim da je jako važno, jer ono što mi liječnici ne znamo, to vi u Savezu znate i u udrugama, znate im pomoći oko nekakvih društvenih, socijalnih stvari koje su njima jako važni. Kao recimo šta napraviti s poslodavcom, šta napraviti, ne znam, sa toplicama, šta napraviti, ne znam, oko vozačko, ne znam, milion drugih pitanja koje oni recimo ne stignu nas liječnike pitati ili ne znamo mi često ni odgovor. Da li postoji nekakva službena, sustavna rehabilitacija problema kod kognicije? Znam da kod nas ne, ali da li možda postoji neki svijetli primjeri vani? Gledajte, naravno da postoje zainteresiranost određenih psihologa za tu temu, određenih neurologa i uvijek vam je to kad se neko zainteresira, tipa nekakav radi doktorat ili nekakvo naučno istraživanje, onda to. Međutim, nažalost, to je jedan dugotrajan proces sa rezultatima koji nisu brzo vidljivi. Svi vole jako brze rezultate. A to je jedan dugotrajan proces. Dakle, to trebaju biti MS centri jednog dana kad mi to budemo imali, lijepe, velike, ja sumnjam za svog radnog vijeka, ali možda moje kolege jednog dana koji naslijede nas koji smo sad na sceni neurološkoj za 20-30 godina, možda ćemo imati MS centre u kojem će dio toga svakako biti i kognitivno. Ono što ja koliko znam da se u toplicama nastojim pomoći malo raditi, ali to nije sustavno. Dakle, postoje svijetli primjeri, pokušaji određenih kolega, ali baš da neko ima sustavno, to nažalost nema. Dakle, recimo ja sutra dobijem dijagnozu multiple skleroze, primijetim da imam kognitivne probleme, dolazim kod vas kao svom neurologu, kao prijatelju u bolesti. Što onda dalje? Da li me onda upućujete negdje? Kako izgleda to kada shvatim da imam kognitivni problem? Pa često vi ne shvatite to. Ne shvatim. O tome se i radi. Da. O tome se radi da pacijent ne shvati, nego neko od članova familije shvati da je pacijent ima određene probleme, da ne može se koncentrirati, da ne može pratiti, da ne može izvršavati radnje kao što je prije izvršavao. A MS pacijenti, to je ljepota raditi sa MS pacijentima. S jedne strane jako teško, a s druge strane MS pacijenti se rijetko žale. Vi uvijek morate izvlačiti iz MS pacijenata njihove probleme. Da li je to možda nedostatak znanja na koji način razgovarati s liječnikom? Nego to je i dio sama karakteristika bolesti. Da je to je nešto što vi nećete pročitati u novinama, ovo što nećete u nekakvim radovima, člancima, ali što mi svi iskustveno znamo. Da su MS pacijenti uvijek su pacijenti koji kažu meni je dobro, ja sam ok, ma da, bit će sve dobro, bit će... Rijetko ćete čuti MS pacijenta da je baš nezadovoljan, da se žali na nešto. I tako je i sa kognitivnim smetnjama. Jest da oni to primjećuju, da vide, da su postali zaboravni, ali jednostavno ne žele pretjerano o tome. Nije ti baš ugodno pričati o tome da ti sad razgovaraš, a da ne možeš pratiti sugovornika. Jel' tako? Da ne možeš izvršavati radnju. Da ti neko da
zadatak, a ti ga ne znaš obaviti. Ili da ti sad ideš kuhati, a ti ne znaš na koji način to treba skuhati. Ili da ne možeš pročitati tekst jer ti je jako isprekidano. Ili složiti riječi. Dakle, to su stvari koje što napraviti? Dakle, nije to proces koji sad ste dobili dijagnozu pa to se odmah javlja. Jel tako? Dakle, to je jedan proces koji mi pratimo. Ono što možemo napraviti, što sam već rekla, treba dati što ranije terapiju koja je adekvatna i nakon toga pratiti pacijenta, a ako primijetimo da su to smetnje koje stvarno zahtijevaju nekakav tretman, ja uputim psihologu ili defektologu i onda zajedno na neki način. Ali ono što kao neurolog mogu ponuditi, to je ipak samo imunomodulatorna ili imunosupresivna terapija. Da li smo nešto zaboravili napomenuti u ovom podcastu o kogniciji, oboljem od multiple, nešto smo zaboravili pitati? Pa mislim da nismo, da nastojali smo pojednostavniti stvari, da približimo našim gledateljima koji će gledati to i koji su uglavnom MS pacijenti, da ako hoće određene poteškoće u smislu poremećaj pamćenja, smetnje koncentracija, smetnje razlučivanja, smetnje u vidu da ne mogu izvršavati određene funkcije, da to kažu svom liječniku neurologu koji će onda procijeniti da li je to, pogotovo taj jedan osjećaj konfuzije, smetenosti koju pacijenti mogu imati, treba svog liječnika obavijestiti. Ako bude trebalo, treba napraviti magnetsku rezonancu, vidjeti da li se radi o aktivnosti bolesti, o novim lezijima, možda treba mijenjati terapiju, ali očekivati nekakvu specifičnu terapiju za to nažalost nema. Eto, ja vam se zahvaljujem. Evo, nadam se da smo sve pokrili što smo trebali pokriti. Nadamo se da ukoliko budete imali nekih novosti koje se tiču istraživanja ili rehabilitacije kod kognitivnih problema, da ćemo svakako s vama u suradnji i svi ostali će saznati o čemu se to točno radi. Ja vam se još jednom zahvaljujem i veselim se daljnjoj suradnji. A vas svih ponovno pozdravljam i vidimo se naravno u nekom sljedećem podcastu sa nekom novom temom. Hvala vam lijepo. Evo, ja bih vam se isto zahvalila. Bilo mi je ugodno družiti se s vama i nadam se da ćemo još na brojnim temama surađivati. Hvala lijepo.